Kwame. Esther na baby am me. Who say mo di kire me? Who say mo di kire me? Abe anapa no na me ka say me kwakoji me yi ntuma aba. Na me ka say Esther, about 12 fa besi so na ya ben kwan ma me. Na wo fufu. Say be am pa me di. Unu say me di ana. On say for na abo a on bai. On say abo for a on bai. We wa ba na me ka anka wo di n'echi. Na baby an me ma ya obatan bone. Wonim say me di ana wo hu di Esther here. Wo hu di Esther say me nim say on man tempo a me kan kon kan jam say e bi obekọ ba bi na man tem. Na nka me ma ba fie ntem aba start me duane. Oh, na ko ayi. Hwe. Ya na nye say bi a. Say wo kan Esther say ma na meta na ti o. Na ne mofla na aba. Wo mo ntse kan ne mofla no. Ene mofla na aba no wo mo adwene nko. Enti woto wonya abotre to bo ase. Na dada na kakra na akasa de bia be ni he se bia. Wo hwe okokora wo ma bi. Enti na me ka ho asem tinya abotre. Enti so onya de oya de na enya. Me ma no so si agongon na mfa ni chechire. So oya de na enya. Me fa ni si agongon wa na asa me fa ni chechire. Ene entem ha ni kurumu ha no ma yetie. Obi abanye hu. Enso obi aka ne de ese na yem. Sadi obi nti obi asem. Enso de bia be ka kure yasem wa. Ama nipa nyina ate. Enti sonko jina ha ka say na abekasa. Say na abekasa. Tobo. Okwai. Jina. Wo fi? Nko je de wa bibio. Adekuna kwa je na wo. Me ko en no so ni ho. Esther. Anapane de na mkache wansa na me kokuru. Ani ti na maba ne. Anapa be no wotwe na me ka kire wo se ebon dumienu afabanchin esiso na ya abenkwan no 4 o'clock after no wadu fia. Mama me ya de na mama enti na maba me dem ba be. Wonnim se me ndidi anado. Nyaako a. Wo jeje mi o. Nyaako a. Wo jeje mi. Esese abofra no wo se wonya ade. Anopamu en wo hwi mu na afi no aba. Wo ba ye nya ade ye ya no wo be ye. Ya no wo be yi. Wo ba ye no anse ne kono koye ne nkokọ no akwakoye. Ebi ye ni o. Ebi ye ni. Wo ba ye no anse okọ no akwakoye. Asem ya de na asem ko. Na wo se kasa sei na de ne wanya. Kwamwa. Kwamwa aden. Aden. Ye sheda do besoya me so se be ha me ana ase dey. Aden. Ye sheda de me besoya wo so se me ma ha. Ai. We am yefo ana. Aduane ne wo be ye. Wo ba. Enu anso. Ni. Sabi ya bono ne tambo no de banche besi so. No wode abesi so wa ya ben kwan de ama me. No wo fufo na tell me di. Obi yene no wo twemboy. He, fi me bi so ko. Me ni tukọ na aduane no kwa. Wa she. Wa she. Esther. Won ya fa banche ne bra me. Ni a me dwa fa be si ja so. Ai, penfo de kan se adidie ne na ye nkorokoro. Wodi ye dai. Fa be ne bra. Fa banche ne bra me na me nya. Na fa me si ja me bonsam. Wona ayem nyankopon. Wo ye me bonsam. Wona ayem nyankopon me me ba se do so na wo tete ye. Aden. Na wo pata wo ton wo be ya. Entam ye wo bi ya te wa brabo. Wo bi ya so de nya nturi pakọ ka na de ase ne yem. Won kan ho asem wo bi nte. Aden won kwa de na wo je. Fa banche ne bra me na me nya. Woni a wonya ye. Na fa be ne ko ti ja so. Aden kwa na wo je. Adie pa na wo je. Nyansa ne uti. Me hu sa adwene ne uti. No, tsre. Oneti wande aba kache. Esther. Nkunya yesi ni na yumti yesi nkunya. Sebe ya mianda horoma. Ene watutu mu aburosu atwa. Sukuu no wawie de na nsu wie. De aka ne so obeto aso no akọ empanyin sukuu. University. Eno ho asem ti na ama me na ma frɛ wo ma me sɛ won frɛ ne ni nyina antlase. Sisi me mimisa wo. Obi a ne ahoboabo a woyɛ. Anyenem bia wotimi aboabo wo kakra bia. Wobetimi de
aka ye de hu ma o de akọ school no ana ase te sei se wunya bi so kora me no maame de ya ka etirapa mu se school no se de etie bi e be mu akọ nti mu asam te sei Mo ska pro. Mo kakana da ho. Ya ho a. Se de wasi enu no so kakana wo ho a. Obetimi de aka ho ama ye de nakọ. Ti se wote ya na ne wo kan. Asama question a bisa no. Eni mu he no de ba e de. Sasai. Bisa sasai. Akra na adwuma be no ye. Na wonya adwuma kora wo bia ne ahoboabo oboabo wo se wonya kakra bisa se adwuma ben no ye wo ko bisa ne se so wonya kakra ato ho a aboabo no ho ano no nso etu yenya akukudu abetan ye nim se maboabo eska na adwuma ben na wo ye adwuma ben na wo ya wo gonya se eska no wo de school na wo ko no wagye wo ho mena e wo SS a wo wie no ya me aye wado ma we no koto aso e wo university wo why wo kwa ma mema no wo brew Ma me ade na okasa sa bo mo no won da bo mo fawfo sanchene no mo no won da wonnam na baba bi hia wo na won fra wo kra bra mpa cha wo fra me na wa wo de wo ko why wo ko school mema gu school mo we nya wo classmate biara ampe no se boy ya so otwitro se dwuma be na oye wo ono anu akofan de na to ho so onfa nyakoa na tisusu ampa sa abofra no se bia so school na wo ko na de wo wodi senitrim no di atwamatwam na university na wo ko no so wo sa de we no so senitrim onko to aso wo na be boa no na me na di asam ko da ni wo de adwene we sa ko no ni tirima ma ne dia ko school no na ko school no kwa de na kwa ye wo ho na we ni awu me hu bida dia wo hu no ye de bob ko echi ayemu ade ne wo hu ya wo hu no me hu bida ade ne wo hu ye ene mo ye okro ma wo hu nti onko no kwato aso school mu abeboa na wonya wo fan so na ososo wo so nyakoa abofre wa wo de ye o wasaya ma wo me wasaya ma echia me na ene wo dia wo beka so ye na e fa na dia no so beka se ka no e na e fa na me dia me ye kokwo na me da montem to aso ana me kan se wasaya ma ana me se yere wo na tunufo o se wasaya ma me nanti ka se kogo papa penimu anti se wo ko fra kra beta betunufo a obi onye adwuma ba bisa de se na wa bo sika no kakra okwo bo anu wa he adwuma ben no wa ya wa bo sika no wona wo de hia nya kwonti chese asam no wo twa fa so akọ wo twa fa asam no so akọ na wo sika no nya no na de mami na dosu but wa na be mama ni nyame wa na be mama ni nyame Ahenfie asem yimpre de do ahe ana men kan ti what say wo from me na me fa na ede Mate mesafro why so obo for mesafro wakomanye wa ene ba Ahenfie bra ma wonye se na madam for na frem akonya fa ya size na ana ko to size wa afia na size ni fia ya wo me de kopem se osuku ya owie wo so to aso madwena insiso se sika wo de beto aso no me ni bi ena mato mani anso mo amfiri ba bi ama edi me frewa de kopem se wo mo be firi ba bi a won so fa ma me sansa wo ti fie no eye me ya empanyin se ka won ntina na ka ato ene wo bi na ko wie bi o china bi se wonya sika sesi a obeboa me ti me frewa se mo bi be firi ba bi aba boa me na ko wanim
me ya. Na mo ko fam mo wan. Ha? Woni mo ba bia. Na me se. Ada na obusua asase mi na da no me nton ba ko. Wa here. Wo se dia ne nton. Obusua asase no. Ei! Wa bom so wate. What to be afajan? Abusua de enye ye de. Enye bi da. Sunde enye bi da. Ko pem se panyin se eja de me fa na de me fa. Wo de be pia bonten. Enko ho. Na nye de. The sropa. Ende moye. Why? O kan wa twe na no ya chew. Ha? Emfa abusua de. Ye dim vi ensa enkoka. Why ende jai? So wonyansa bi adwene. Ana wona fo no wa abuchiri fo no free bi wo hene afeni me se sa wo dwene ma me fropon from na hu de ma me fropon opon de wo nipa o wo nipa akon so mfa hale opon ayemi nanado aha miniano wa wie school na ye to na so na say efienye skani wontika me fro say ja send me kakra na ja me mfa ne nko to school na won to aso wa wie me ba to say hey bye bye o si abono ya bo pon oba Ghana nti why my basakura se boy no hete to wo se dweno num pa che mo abrocha ya bono no se ya bono oba my basakura oni obi abim aha mama fei am fe sam power woni oni papa oni pa se opon woni fa so be send 30 million sise some power me ba tona we yo wadan fo na do ni me pacho e minian school 7 na me no be di nkomo no I say what say me de ne to aso na say sika kakra bi na me pe Joboy some boy ya che some boy too Joboy na peke ko minim so Joboy na me kasa me do nyakopo se ka me kasa go boy na num kasa nye e say ya che no wo obi fofra na Odan kamadan fu bi ma me why Akyere Bruwaa Akyere kai dai wona Timothy apu medium evidence okay am ka say me fro bi am na so me so 3 million no ona me fro na okay kan kwate sem chem san birthday de ni sika ni san kwate se ha ho wo bi fufra kasa na mo madam fu boy lover boy bono din sika nyina ahwe ma me nya shozo benya bia mai why oji hotel be ji no 80 afi 80 Dabi wo se wan say 80 mu de ana me bi se why surumpo why na wo bo ni din no lover boy apu ono ko adan no me ba o ko adan no wo wura fie ho no ana ma me ni se 80 ana o se 80 mu de na 80 wo mu sai ada wajimi ana Then it's someone who Jimmy or some catcher. I found one be mutta. I don't know best some school one and say, I will Jimmy. Any minute.